Gusiramura cyangwa gukebwa kw'abagabo ni ugukura agahu kari ku gitsina cy'umugabo ku gice cyo hejuru. Ni umwe mu mico imaze imyaka irenga 5000. Bibiliya ivuga ko Aburahamu yabisezeranye n'Imana. Abayahudi babigize umuco kugeza ubwo Yezu cyangwa Yesu nawe nyuma yo kuvuka ku munsi wa 8 yakebwe. Hari abavuga ko gusiramura byatangiriye mu gihugu cya Egiputa ariyo Misiri y'ubu mu mwaka w'3000 mbere y'ivuka rya Yezu, bakarwanya n'indwara yatumaga agahu ko ku isonga y'igitsina katihina. Bwari kandi na bumwe mu buryo bwo kwiyeza. Mu Rwanda gusiramura ngo byazanywe n'abantu bavaga mu bihugu byo mu burasirazuba bwa Afurika mu gihe cy'ubukoloni. Kuri ubu gusiramura ni imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu kugira isuku ku mubiri w'umugabo no kugabanya ibyago byo kwandura virusi itera sida ku kigero cya 60% ndetse n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ubushakashatsi bwa 6 ku buzima n'imibereho by'abaturage n'ubuzima bwakozwe n'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare bwagaragaje ko mu mujyi wa Kigali ariho hari abagabo benshi basiramuye bangana na 72.4%, ugakurikirwa n'intara y'Uburengerazuba ifite 62.6%, Uburasirazuba ni 56.3%, Amajyaruguru ni 49.8%, naho Amajyepfo akagira 41.4%. Dore uturere 10 twa mbere dufite abagabo benshi badasiramuye. Ni uturere twiganjemo utw'intara y'Amajyepfo. Akarere ka mbere ni akarere ka Nyamagabe. Akarere ka Nyamagabe ni kamwe mu turere tugize intara y'Amajyepfo, kagizwe n'imirenge 17, kari ku buso bwa kilometero kare 1090, gatuwe n'abaturage 374 n'abaturage 98, aho abagabo bangana n'183 na 380 n'abagore 190 na 790. Niko karere ka mbere gafite abagabo benshi badasiramuye nk'uko ubushakashatsi bw'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare bubigaragaza. Gafite abagabo 25% gusa basiramuye. Bivuze ko nibura mu bagabo 100 bari hamwe haba harimo 25 gusa basiramuye. Akarere ka kabiri ni akarere ka Ngororero. Ngororero ni kamwe mu turere tugize intara y'Uburengerazuba, kakaba kagizwe n'imirenge 13, utugari 73 ndetse n'imidugudu 419. Aka karere gatuwe n'abaturage bagera ku 333 na 723 ku bucucike bw'abaturage 493 kuri kilometero kare imwe. Akarere ka Ngororero ni akarere ka kabiri mu dufite abagabo benshi badasiramuye, aho abagera kuri 30% ari bo bonyine gusa basiramuye. Bivuze ko mu bagabo 100 haba harimo 70 badasiramuye. Akarere ka gatatu ni akarere ka Nyaruguru. Akarere ka Nyaruguru kari mu ntara y'Amajyepfo, kakaba kagizwe n'imirenge 14 ifite utugari 72 n'imidugudu 332. Gahana imbibi n'akarere ka Nyamagabe, Huye, Gisagara, igihugu cy'u Burundi na pariki ya Nyungwe. Ni akarere ka gatatu mu dufite abagabo benshi badasiramuye, aho abasiramuye bangana na 35% gusa. Mu buryo bworoshye, mu bagabo 100 ba Ngororero haba harimo 35 gusa basiramuye. Akarere ka kane ni akarere ka Gisagara. Akarere ka Gisagara ni kamwe mu turere 30 tugize igihugu cy'u Rwanda, gaherereye mu ntara y'Amajyepfo, mu majyepfo yayo. Mu majyepfo y'Uburasirazuba gahana imbibi n'igihugu cy'u Burundi, mu majyaruguru gahana imbibi n'akarere ka Nyanza, naho Iburengerazuba kagahana imbibi n'uturere twa Nyaruguru na Huye. Kagizwe n'imirenge 13, utugari 59 n'imidugudu 524. Aka karere gatuwe n'abaturage 380 n'abaturage 164. Mu bagabo bagatuye abasiramuye ni 39% gusa, aho nibura mu bagabo 100 harimo 39 gusa basiramuye. Ni aka kane mu kugira abagabo benshi badasiramuye mu gihugu. Akarere kaza ku mwanya wa 5 ni akarere ka Ruhango. Akarere ka Ruhango
gatuwe n'abaturage ibihumbi 357 n'abaturage 28. Bari mu ngo ibihumbi 86 na 803, barimo abagabo ibihumbi 178 na 353 n'abagore ibihumbi 178 na 675. Ubuso bw'akarere ka Ruhango bungana kilometero kare 626 n'ibice 8, ni ukuvuga abaturage 568 kuri kilometero kare imwe. Mu bagabo batuye akarere ka Ruhango harimo 40% basiramuye gusa. Mu buryo bworoshye, mu bagabo 100 bo muri Ruhango haba harimo 40 gusa basiramuye. Ni aka gatanu mu gihugu mu kugira abagabo benshi badasiramuye. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga akarere ka Muhanga. Akarere ka Muhanga ni kamwe mu turere 8 tugize intara y'Amajyepfo. Kagizwe n'imirenge 12, utugari 63 n'imidugudu 331. Akarere ka Muhanga gafite ubuso bwa kilometero kare 647 n'ibice 7, gatuwe n'abaturage bangana n'ibihumbi 357 na 904. Akarere ka Muhanga gatuwe n'abaturage 552 kuri kilometero kare imwe. Mu bagabo batuye akarere ka Muhanga harimo 40% gusa basiramuye. Bivuze ko mu bagabo 100 haba harimo 60 badasiramuye. Ibi bituma kaba akarere ka gatandatu gafite abagabo benshi badasiramuye. Ku mwanya wa karindwi turahasanga akarere ka Nyanza. Akarere ka Nyanza gaherereye mu ntara y'Amajyepfo. Ni aka karindwi mu dufite abagabo benshi badasiramuye. Abagabo basiramuye muri aka karere ni 41% gusa. Mu turere turindwi dufite abagabo benshi badasiramuye harimo 6 two mu ntara y'Amajyepfo. Ku rwego rw'intara abasiramu ni 41%. Kamonyi ni ifite benshi bangana na 55%. Nyamagabe niyo ifite bake bangana na 25%. Ku mwanya wa 8 turahasanga akarere ka Gakenke. Akarere ka Gakenke ni kamwe mu turere 5 tugize intara y'Amajyaruguru y'u Rwanda. Gafite ubuso bungana kilometero kare 704 n'ibice 06, imirenge 19, utugari 97 n'imidugudu 617. Gatuwe n'abaturage ibihumbi 382 na 932. Ubucucike bw'abaturage ni 540 kuri kilometero kare imwe. Mu ntara y'Amajyaruguru yose akarere ka Gakenke ni akambere mu kugira abagabo benshi badasiramuye, kakaba aka 8 mu gihugu cyose, aho abagabo basiramuye ari 41%. Ku mwanya wa 9 turahasanga akarere ka Rulindo. Akarere ka Rulindo gafite ubuso bungana na kilometero 537. Imirenge ni 17, utugari ni 71 n'imidugudu 494. Akarere ka Rulindo gatuwe n'abaturage ibihumbi 337 na 820. Ubucucike bw'abaturage ni 596 kuri kilometero kare imwe. Abagore bangana n'ibihumbi 207 na 830. Abagabo bakangana n'ibihumbi 129 na 990. Mu bagabo bagatuye abagera kuri 47% gusa nibo basiramuye, abandi 53% ntabwo basiramuye. Ibi bituma kajya ku mwanya wa 9 mu kugira abagabo benshi badasiramuye mu Rwanda. Ku mwanya wa 10 turahasanga uturere 3. Utwo ni Gatsibo, Burera na Gicumbi. Uturere twa Gatsibo, Burera na Gicumbi dusangiye umwanya wa 10 mu kugira abagabo benshi badasiramuye. Muri utu turere abagabo 48% bonyine nibo basiramuye. Mu ntara y'Iburasirazuba akarere gafite abagabo benshi basiramuye, nabo mu karere ka Rwamagana bangana na 64%, mu gihe Gatsibo ariko karere gafite abagabo bake basiramuye mu Burasirazuba bangana na 48%, gakurikirwa n'akarere ka Ngoma na Bugesera, buri kamwe gafite 55%. Ndabashimiye cyane. Iyi ni channel ibigezweho updates. Naho ubutaha.